Napi mantan karyane seraina Ibu. Yang ajang lemak Pak. Oh, kentan lemaan napi mantan niko. Lemaan ayam putih mendan. Yen lemaan sampitan. Niko dumun wawu yo manggen tannya timbal-timbal. Oh, kentan napi ngeranang tenyak malih ngajang lemaan. Tapi Tangge. ampun ya nak semati kan ane bak tannya. Oh, kentan. Yeneng mungkin berarti untuk Ibu siap putih mantan kentan. Nggih. Ring dijau mantan nika Ibu. Niko ring petak wendan, ring bangli wendan, kadang-kadang di Banjako niko. Perang asam taen ya. Oh, kentan kantos jauh-jauh kentan nggih. Nggih. Nah, yen neng araino aji kuda biasanya Bu boleh. Boleh nang sekat tali ya Pak. Oh, borongan tapi arian nika. Boron niko. Oh, nungtuk bos napi Ibu medue kentan usaha Kadang-kadang niki. kadang-kadang beli, kadang-kadang supir niko ngolah tiang mau buruh. Oh, kentan. Angino napi mantan lemaan nika Ibu. Anggono mupuk semagau di Kintamani. Oh, cagar becek yen neng angan lemaan nika semagane kentan. Nggih, becik niko buah. Nah kalau lemak anoksa niko alih. Yen neng araino cikuda Ibu boleh. Boleh nang disekat. Kadang-kadang 40 dia boleh. Oh, sedereng nih napi kekaryaan Ibu sedereng ngererah-ngererah lemaan beniki. Idan taen tiang bordir taen, ngai klakat tiang taen. Oh, kentan aneh paling luwung asane Bu niken kira-kira niki. Yen aja hasil lah ngajang lemak niki tiang dah dosen ban tiang. Oh, kentan ngajang lemaan berarti nggih. Nggih. Ngeraino enten karyane niki Bu. Anggai jadi kau yang ampun panen, ampun telepon kena ning langganan. Oh, Dan nggih, bentan mendan. oh, berarti wentan mantan nggih. Nggih. Nah, nggih, sukses Bu. Nggih.